Chajoaitépa mba'épa pendepyharemi ajúniko ko Pumbyrýru Pive Ta'ãngamýipe penerendápe ag̃uahẽvo pe Instituto de Educación Superior Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní Regional Repatriacióngui. Che ha'eína mbo'ehararã Liz Paola Servín Fernández. Ahete jorase penendie peteĩ mbo'epy aponde'a he'ivahína pe ñanembo'erã ñe'ẽpapára Paraguaygua. Jaikuaahachahína heta ñane retãme ha umi apa'ume agueru ñandéve Emiliano R. Fernández. Ñande katupyryna oikuaa ñe'ẽpapára Emiliano R. Fernández rembiapokue ohai hembiapokue omombe'u hapykuére pe ñañepyrũmboyve jahetejórape ñande rembiapo niko amombe'usemi peẽme peteĩ pukarã aguerúva. He'íva péicha cacique oho pesca ha onohẽ peteĩ 3 puntos tuicháva ha omombojey ýpe. Oguenohẽ peteĩ churuvi tuicháva ha omombojey ýpe. Ha upéi katu oguenohẽ 3 puntos ha omombojey ýpe. Oúñiru oporandu chupe: cacique, mba'eichakue remombo ýpe umi pira. Ha cacique he'i chupe: ndaijái che pailape. Néi jahetejoravope ñande rembiaporã niko ñamoñe'ẽta hekovekue. Emiliano Rivarola Fernández hekove reñoiva'ekue Yvysunu Guarambarépe 8 jasypoapy jave 1894-pe. Omano 15 jasyporundy 1949 Paraguaýpe. Ha'e ñe'ẽpapára tavaygua hembiapokue apytépe oĩ Arasy Mbyte, Asunción del Paraguay, 13 Tuyuti, Rojas Silva Recabo ha hetave mba'e. Pe mokõihápe ñande rembiaporã he'i ñandéve rembohovái porandu mópa hekove reñoiva'ekue Emiliano R. Fernández mba'e jasypópepa.